mo flak kalegi sa group rangna sexual abito bakna singa ya nating thang Umintri rangba kejelau konrat ke sangma menta kesngi uloong baka Sorkar MDA belalam khmat deka National People's Party kelawan ra iki kampen roy wat hagitu ki Jaka beduna ki kampen roy. Umintri rangba ulai thu baka Sorkar jela kalale shibon ki kampen roy ha South Garo Hills ban Kyintiew ka yok kokot jeng kinong shang shnong. Habakren na kajing yalang balapulong habak mara, umintri rangba ulay thu bagajing tay ka Captain Williamson Sangma Memorial College, ha kajing lot ka bakhat arklur tingka, kalalaban Kyintiew ka thok ka puli ha South Garo Hills District. Simang sakan sini benefit na. Ya government ukay sa mano, at sini Captain Williamson Sangma College, jikon PS Sangma sagini sumayo, PS Sangma ya college ko ama singate bakmara aro South Garo Hills ni sadaberang na biay ko dedicate ka asu ya college neta C building gri mamang infrastructure gri ya college ko paitaba bulsina salaya mulai ya government ni sumayo Jela ko lihat sini sadam berang, orang yang nam tempat biap rangko, nam tempat Shillong ko matien, ya ko magsungi, betal college building ko sila sanction ka. Aro yani construction ba amat singjo. Ya program mo na libanas kang construction ni, lakan sini engineer ang baksa. Architect baksa, contractor baksa, meeting ka aimang, kamar ko niyemang, ya building ko, ya hazar gani korrak gani bulsi December ni gisep mo machot na ng yen, jirangan sundapat karkhana rang ko kulinas kiyesin, yarang naba daksakimang, interest free loan rang ko sinaupninga. Dentang cooperative society dong ako di. Cooperative society ko na isimang talimang. Sige tentang cooperative society yo interest free loan. Jela kiya sini piggery mission no, milk mission no, or poultry mission, aro aqua mission. Ya dapat tentang mission model sila program ko apat singso. Yarang ko pa na isimang tentang level lo sakali ko magi Meghalaya government lalo ninga. Aro yani benefit ko pa na isimang kana makin.